Pemirsa anut data COVID-19 ring Bali, nyinhayang pengelimbakang sane becik. Kauningin wilangan terkonfirmasi positif sampun adunang punika taler pasien padem. Yadestun pandemi durung matilar, nanging protokol kesehatan patut ketelebang becik. Sekali sane kebausang Ketua Ikatan Dokter Indonesia, ID Denpasar Dr. Ketut Widiasa. Widiasa mausang ketetapangnyane leveling PPKM mata timbang saking indikator inggih punika kewentenan bor rumah sakit sahakanan tracing miwah testing ring daerah. Indikator inucap durung tek-tek punika mawinan kaselehin nyabran wuku oleh kementerian. Pamekas ring wukune mangkin sampun ketetapang ring level 3 untuk puatesan sanes sampun katedunang maundagan nanging kantun kaurati becik. Durung kauah nyani status kedaruratan oleh pemerintah ngawinang pandemi kantun sida memargi. Sani mabinayan wantah leveling PPKM inucap. Punika kemargiang antuk state negepin pemargin protokol kesehatan ring tengahing krame. Nyangyang rasa eling krame ring kuentenan pandemi durung matilar patut kalimbakang. Sajroning usaha nambahin panglala virus, prokes patut raja kemargiang utamanya nambahin krame mapupul, nganggen masker seni patut turmaning wajikin tangan. Citamaya Bali Pos nguningaya.